Babul maf'uli mahu ari eta bab kami martelakeun maf'ul ma'ah. Taripuhu ismun ba'da wawin fassaro mangkana ma'hu fi'lu ghairihi jaro. Taripuhu ari pengertian maf'ul ma'ah, ari tarif maf'ul ma'ah ismun eta kalimah isim ba'da wawin tetep itu ismun dina sabada waw fassaro anu ngajelaskeun itu ismun man kajalmi kana kabuktosan non fi'lu ghairihi pada melan salian ti itu man jaro eta berjalan itu fi'lu ghairihi mau sarta itu man pansibuh bil fi'lil ladzi bihi istahab au syibi fi'lin kastawa ma'wal khosab pansib maka kadang ngajabarkeun anjeun hukana itu maf'ul ma'ah bil fi'li ku fi'il alladzi anu istahaba ngabarengan itu maf'ul ma'ah nya itu istahaba ngabarengan itu alladzi bihi kana itu maf'ul ma'ah au sibhi fi'lin atanapi ku sibhi fi'il kastawal ma'u wal hosaba ari contoh eta tetep sapalapad istawal ma'u wal hosaba istawa parantos papak rata nan al ma'u cai wal hosaba sareng kayu kaida wa kal amiru qadimun wal askaru wa nahu sirtu wal amirul wal amiro lil qura sareng sapertoskeun lapad nu neme al amiru ari raja qadimun eta nu sumping itu al amir wal askaro sarta balad tentara wa nahu sirtu wal amiro lil qura sareng saumpama lapad sirtu wal amiro lil qura sirtu parantos berangkat abdi wal amiro sarta raja lil qura ka kampung ka pirang-pirang kampung.